Nebel Cookie Channel thusoh la khom ngai ho zo se na bon uni kho pha tunin zong Vannoi mun chung chuma kon thusoh la khom hu anangai khom ke ta hote Tuni March ni sim som ni le li ni hu Vannoi thusoh chum chom kilakhom phabem ho Vannoi lo sonat na COVID-19 pandemic na mihim ne la simintina atu zokal kumnga zovin British Prime Minister anahi Boris Johnson in hichunat na hoisi chu China gamsung Wuhan muna hong kipando ahiti ata sandan anapong do interview khatna ataw na achun Boris Johnson in hichui kimol po sa anato kimana UK government in China in adwam bud na dinga gaana ani engai se anati hichina na thut okimata Wuhan Institute of Virology chu hata aden mazong ananai sa anhi thuso to okimat in Chinese embassy to United Kingdom in hata apamo asa anathupon ananai zin natnahi iti daw khom a iti ki mai to ding hamti zo kho sa kingo aton ho hi hai sandi in anange in hi het theju COVID-19 na hing kondo na kingo anhi hata a ananil kal ahin hinla tu chana hung ko nahi hilai mong ahi ti phot china imazong theidi nai lo chu ahi alangkhana western analyst khen khanin laboratory a ko na nahi hung ki thel za hi ki tipen hi ta san the hi da le sa mu chi the tam pi au me active hi alhang pi a het theding a COVID-19 na nahi achi sa 2019 kuma Wuhan lab koma kon het do hung hi a hichinat na akon Vannoi za mehem million som sigila sigi valin hichinat na hi anai za mehem million sigi valentina na tolo a hi Russia le Ukraine ki ka acham na omdo na dinga ahung lung ding phana Saudi Arabia gamba ki hauna ding kin konchu Russian mahaidan jin bailam ta ahung chila theiding ta asan am lodan thulut au in hi Kremlin spokesperson Dmitry Peskov in anapondo na a ki hauna chu anaki pangal hitan hilla ki hauna bai ta awang hiloding hidan anata alang in hi azi chu ki hauna hi Moscow in Black Sea TP chunga commercial konglen anei ho boilova alam la athini de hi amasapena ako asawin akisaize Part masaji US President Donald Trump le Russian President Vladimir Putin in fana ki hauna an neilhan a chamna umdo na ding a kilakhom na akuldan an seilhan chu alang to gelti chu Moscow le Washington in anapot chin a hi hichi ban jama hung ding ni khuwa Saudi Arabia khupi Riyadh apalai ho Russia akon sege bedale Senator Grigory Karsin in alam kaiding US lamakon special investigative Wikov makaina a team ho chule Ukraine lamakon Defense Minister Rustam Umrale Pavlo Pelisa in alam kaiwa ki hauna anai zomding uchu a hi hitabanga ki hawkhom na hagu laita u a hi singwang in galmuna ki dona hata a kho asit lai zong chu hikit a hi United States Britain German kamsunga pansa Iran ten atos zingu houthi gargu bol ho chunga bulu na hatin a khosa be ovin hi hichi bulu na hi atri sa March ni sim somlanga ni hu a US President Donald Trump in phalna anapi a chule Iran kho ata a ki ga na anapi a kon a hin chi la pi pan u an hi het theju achi sa 2014 kuma kon German kamsunga capital khopi sana a panna a salam kai si a thunei na tu houthi gargu bol ho hin Red Sea TP chunga lam hale ko ho chunga buluna hin chi la pi jing u an hi tu tha buluna hin US Britain houthi te mun pi ho adia radar system air defenses chule misar sem na mun pi ho aha bulu de ve US President Donald Trump in gargu bol ho hi Iran in akithopi za bulun ho hi chil hazing hi tia an phondo a hiza chu atatu a dom bu na kinedi hezong anati sa hi thilhung lung to kemanin US National Security Advisor Mike Warren Iranin kamsunga mun poimo mun hozong lu na hin ahin ho pad na ding in aseze alangkhan a houthi te chunga gi na le buluna ichana jingwang in houthi ten ho sa na neidi lovin Red Sea TP chung se helovin Israel lamchan buluna nei kin ovin hi UN in hi thechana ki khutlan na hi ban a hi na ding in anang in chule gambung sunga chamhat gamtam pin ki do na hi gamkai sunga hu ho se thezin agel ovin hi alangkhana US le Iran hi ahong ki thamta ta kha hlan le Vannoi sum korveina ahin to kha a chule buinan Middle East gamkai sung ha ta a ahin ka se theding a hi akiti mabana US bulu na hin houthi te nim sa ding ham ahin ho se sa zo ding ham ti hi pha le ni ho hung chi chanin sei the hi nai pon hi
dunia ding in thusoh hi chan in akichai tai thusoh tha imu ki ka ovin na bon un mang phalet chebe